आज देखो quoi nyungami you basic English grammar lessons to the mode leshe soza lengne amida ni you su sa lesson 3 to the mode suku mango lesson 3 ko na ni subjective pronouns to the suku mango ne zmumu za zbang bingulo tango maza just suna ni comment ko ngani group ma ko lina ni flengne nyunyu you su na ni subjective pronouns to the mamate verbs be verbs makisni be verbs better ni is am are umakalo shingaune umata ti jwa contractions besani ti to ka chaduma umade suchadu ngawongne ngawati bina ni chamo na soge jwa ti madengne oni ni zuzum vuto ko jom ko cheri suwetsuile akas bedani ni yim ko ni no wani chigi magi do mananye do ngawne ko screen mago tgla ngongne amida ko walingne umade no wa ni do ile ama anje chja zbas bedo ko jaz sila ngongne ngawonye yu sodo ni subjective pronouns mate yu sin be verbs is am are ti mamate yulengne omana ni ti dua ti contraction bangne contraction omani do li zado de ti shima de ti dua do li zado de bushinga omali yu la omadzum moli pumag dongne gulinye yu sotale ti ko nanengne examples ko nanle examples ko guta duane ni contraction beda ne ashte be be duali permaning contraction beda ni I am man ne tashi tampudo contraction yifu da ni tili yudu fudu ritsu da ni I'm only barely di beche ne I'm a student ngona ni juma ti yunga bedwang ne soso ti yunga beduma I am be machuwa I'm mune she is maden ni she's ule bechush ti dwa contraction yifu da ningne desma ti pating belengne she is imache de uni she's befuda sassa to ningne she's a girl yin ni zamuza ti yunga bedwang ali dudwa before she's ulenga ada his madena he is madeni his is mani h I s titi mamali yulushanga ngone o mamani manghawle la begungne his yedeni his o mani he is bedo dikuma o madeni ni te dwa egwati samadeni apostrophe byunga ngone ti dwa doli tsu contract ifushingne ada it is madeni it tikwa 아무 한에 오늘 아자고네 디마그마도 ngawne buka machimaga lenye boni it's bish gejwa obe it's bigejwa tini kuma chamana lang ne node opude timade zuzumune ne leshuri sotsado yingne it is madeni it's ole betsh you are bedani you are ole before you are tipadi kuma lika yaune you are you you ne your your bedoti kumadi ka yushinga ese maningne oman timani apostrophe ka haune you are made your only before shingne oman contraction ni fadwangne we are madagani we're only before yungne we're mune we are madani we're mune we are students only to do before they are badwan ni there odbyong awne ti khmali ga ya ise ma be ti khmale ni kholi la be there mane ei mune are there ni kholi di sha da be ola begini apostrophe e dwa gwadisa kun hadwa de zuma moli sewe zne ngune Opodima examples money contract yifa bedani do rizabedani ma de bishinga ngune okay bedani yulesh ten kwa example ko lo nile ngune chabu ginle practice in ngune ate practice idungne de manani the practice idu zanidungne contraction do rizadu mangne ti dwa ti shime ti dwa ka zadwa ti pati shibedani I am a student
am mangne omane ni verb be ma ka yang ne be ma de be verbs ma tung ne is the are tung ne oma pe de jo I am a student oma de na ni contraction ni da ni I'm a student I'm a student I'm a ti jo be fung ne I'm a de e ta long pe do I'm a student ngona ni jumma ti yunga so ti yunga bedong ne I'm a student ngone so ti yunga he is a student be na chashi ge wa nda ni ti do yung be ni he's a student ode he's a ode za se ke sung ne as a za he's a student tung ne he's a student he is a student be do ti khma ka yung ne he's a student ala lesson it's a dog it is a dog ne it is a dog omanan na ti manga bedwang ne it's a dog ne it's a ode be fa doite it's a dog anati ma it's a dog ode be chang ne it's a dog ti kha nang ne it's a dog ninga you are a student nuni so ti yunga betan ni you are student a semati jo be fong ne you are student omani contraction bed ma ka yushingang ne be verb bed ne no za mong ne be verb bed ma ti ko na ne be verb stin ne am is are ut ka yusha pe mai za ne atha le she yusuleng ne we are students ala we are students mane we are students ulebe gade we are students ulebe macha ngona ni sosunga sojuma vunga bedo be machang ne we are students ulebe gade we are students ulebe macha contract if the ni we are students omani na yushingang ne ampude ti bibina kthna theda yu na nama the kwa fude theda uli ti fuma the ampude na nama jesu uli ga kalushi omati fuma da yu kso dang ne te kwanani they are students made they are students ti khma se be juyo be they are students ese matisha they are students you want ni susunga jumanga badwanga wangne nawa tema practice ido contraction ido mano subangone amutima de buza thena ti ndi ma flasa ningne te khwa jwasanga examples ma gohang ne temani above a mebu apodo yu only kalana buhang ne examples I'm mother ne I'm mother ari shawa khumate bodani I'm a doctor I am a doctor only be machang ne I'm a doctor I'm a ti job fung ne I'm a doctor ngane mapa nets mapa ti yunga bedong ne nets maso ti yunga nets sapa bedong ne I'm a boy ngane za ti yunga I'm a boy ngane I'm a girl I am a girl only be machang ne I am a girl be gani dangori gani tikwa you contraction ma de sonya pu do ina ma teng ne I'm a girl you ko futuni tilada nana tema gi adma ma ka pu do ka yushinga only ti fuma zuma mo amati tudi be flang ne so its I'm a girl I'm a boy ngene I'm a doctor ama ti jolly be fushing ne tikwa you are ma de nanyung ne you are a good person tipani ni you are a good person be ni you ama se ama makko yoshi you need dictation ila da bula begni you mabuji yoshi o you are better ti khade be ba you are a good person be ba oli kalang ne oli manga you are a good person you are a good person nuni jamala sung be dong ne tikwa lisang ma thiama podo lisang goje ti te ma buhang ne eta timma PowerPoint ma de gni lisang ma support mata obe esni bu macha imami ma le honshinga le nya ba cha shi ka long podong ne lisang go ma fly no bo za wei zning ne you are singer no ne mo go gwa ti yunga be dong ne you are leader no ye ho ti yunga you are leader only manga you are a leader be do ma de shi ma de you are leader ngone ti do yi fushi ma de za zu yung ne his ma de shil sule he's a man
he's man oli be wali bi ga nang ne he's a man ina ni su za ti yu la su ti yu nga be dong ne he's a man he's a boy ina za pa za ti yu nga he's a boy he's a be wa chen nang ne he's a be do de ma ngang ne mo li ti ka yang ngo ne ge ne he's a boy he's a teacher ne he's a teacher ina ni ma su ti yu nga ma pa ti yu nga be dong ne he's a teacher she's ma de na ni she's a woman ine za ma za ti yu nga she's a girl ine za ma za ti yu nga be do she's a nurse ine nurse ti yu nga ne nets mama ti yu nga be dong ne amati ma su le we're ma de na neng ne we're sisters ne we're brothers we're friends ne they are ma de gul ting ne they are people iwa ni chud la chunga be do they are teachers iwa ni ma sunga they are students iwa ni jumanga so sunga be dong ne timade buja zu namu ti maule negative sentence man na sana so seleng ne ala so golong ne leshe oi na le thedi pa la so golo shungo ata tikwa subjective pronouns ma de be verbs ma is am are ma ta sini contraction ma negative manga khithwa dali ari thwa be dan ni kwa na leng ne I'm not a student I'm not bedadi mane I am not a student bedwade ni contraction ni fada ni I'm not a student not a odi be wetsingne not a bedwade not a I'm not a student wanye sosoti yu manga bedongne he's not a student not a mune odi be na he is not a student odi be dongne he's not a student ina ni student juma manga bedongne jamuja de be nengne she's not a student jamuja ina ni juma manga bedongne it is not a dog it is not a dog bedongne it's not a dog not a odi be fenengne not a tikjo it's not a dog ana manga gumana na ti khamanga bedongne you're not a student nonye so manga bedongne you are not a student we are not student akoni ama make wangne ama kumeni ni ti yu ka mother singular plural ma de yusu wangne s jada na ikada ama kumachi wangne mbodo jo we are not students they're not students they are not students bedong ne sasadinga tikwa moi bethena te ma sangang ne negative sentence mang ne timani chun ne ka yang ne I'm not you are not tikwa not ma makwa bang ne na ga machi ko buta feng ne you are not tikwa not ma de khade suleng ne I'm not a dancer ngana ni akaka suti yu manga I'm not a teacher ngani ma suti yu manga I'm not a driver not only be what's ne ngani mudishi suti yu manga you are not bad wade not mama ko bang ne you are not a teacher nuni ma suti yu manga you are not a singer numu go gwa suti yu manga you are not a dancer nuni akaka suti yu manga he's not madeng ne he is not madenani he's not a boy yini zapaza ti yu manga she's a girl oli be ga de yini zapaza manga jamja singa be dang ne she's a girl he's not a boy ne he's not a man yini ni la chudi yu manga he's not a student yini ni juma ti yu manga she's madeng na de she's not a girl yini ni jamja manga she's not a woman ne she's not a nurse oma spaso ke ne we are not bad wedding ne we are not students we are not brothers we are not brothers we are not sisters they are mother ne they are not students they are not teachers they are not doctors they are not doctors mother they are not doctors they are not doctors okay it's not mother ne it's not a cat anyati mama nga it's not a cat it's not a car modu ti su manga ne it's not a chair nyego ti mama nga bedwa nga wong ne wompo jo contraction bedani tishima de he is a student bedani he's a student ne he is not a student madani he's not a student only do befadoni contraction bushing ne be verbs bedani is
ngane am ngane are matani be verbs or bangone oto subjective bedani they we he she it we ami yusuku ngene otunga wa bedongne ada nyene na tima yusuku mango gorenye no de chamnasne ni le shuri nanile ngene le shinanile oda ne tipane ni oko poll section khita tela ngongne no ari mama zama oli siyo fuleng ne ndasen no judge bedwa jawalang ne chupede bi gama jutsu demem comment nga mi bu fuleng ne no ali chesu mawa ngone judge wa bedong ne ngani ali ma da sni zu na bedong gni ne shuri be fuleng ne hande yusudo ne te lesson 5 matagani ni making questions ne making question by using subjective pronouns and be verbs is a among ne to the mama use ni sodungawa timade ni lesson 5 makone ashiga about question use amani ashima use nga subjective pronouns ma use ni be verbs magitalang ni is am are ma talushinga oni ni ajiso so na ma biu ni subscribe ngani follow is ni page tengami oli tia doileng ne page media kwa acgt ma joshinga ne ma de follow ma de ni da ni ngani ku fla do no aji oli notification kwa chiloshinga subscribe bisugani oli ngong ne acgt ma de ni da all ma de ni da ni aji oli ngani ku fla do de moloshinga aji se khwa so zi aji se set se ni so da ne ni ma se so ma jola ne le shi yu su da ma yu yu su ni mi je jileng ne aji se khwa tia see you next video